спит кемитин Канетей биги андагары бербеппе Саулат серей синелин онна бастан кеппиппи умну баппыны биги уракахы ниргерин көмүс жалбуны биги көмүскө спит кемитин Kanetey bigi kamandani küterbi Atakaga kireri adırı bereserbi Umnu bappını bigi urakahı nirgerin Kömüs jalbudu bigi kömüs kıspit kemitin Kanetey biги тына қалбы үрібі Уғай бұрат кәреді Күстуғамы көрісібі Умну баппыны биги Урақахы ниргерин Көміс жалбуды биги Көміс кәспит кәмитин Көміс кәспит кәмитин Бүгін ұлы кайы күні, бүгін өрігай күні. Ұлы кайы күнінен, жерден ирегінен кайының хансыдық, тыл күлі ветеранлара, Брахим деген бар жоңды. Ура! 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 Это день победы, дорого права, это праздник. Полегли когда-то, а превратились в белые журавли. Они до сей поры с времен недавних летят и подают нам голоса. Не подавай так часто и печально, мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и в журавлиной стае я поплыву в такой же сизой мгле.
не пришедшие не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Onunla ergitten bu sosta kırsırıydı. Bunu türkürsübük doğuğundan bilgin içer körüne kırakıp sırtılar karıkır dönemi. Ben evde on gün son 10. günü verdim. Uyku uzamdan berbe etmek neymeler türerdim. Vanna var, düzgün sekte klastan Moskova diyor öğrenmek istedim. Moskova'nın önce doğusuyla bu hafta sonu dağıtta bitemedim. Üyerine sanacak, Samsomol'da gitmedim. Önce doğusu da bir bey sırtlaktaydı. Öğrenmek bütün dağım soğuk yüzlükten Bağdağıyla Yestabok dostu yaramaz boktuğunu 2 ulustada ağır kusurlukta aksamlı gerekti. O sorukta hakkında komşumul oruyana altyapıdaki rekomendasiyetinden Orçolukta sanat elinden gelen Ontağızka Göz sekreterine Onunla komşumolski tırıntı sekreterinin ülenip bittiğine Hiliyer Emye komşumol çağılınan İst yolları uyanlavet yılgın komşumolski tırıntı sekreterinin anavıttına İkinci sebge Arezaks inspektörünün ülenipti. Bu nefer 1904'ün 2 sonu olduğunu şimdi 5 gün götürecektim. Dedi günden ona Sovyetske memleketinde Uzmanlarından 1904'ün 5 sonu 6 yıllar gerisiniz falan dedi. Ağalar batbıttara, östüğü ölüge ölüğünü ölürsü otugar turkuttara. Bu orta oksuğu otugarı higime kayçabit batbıta, oksuğu ulakkan büyüge indiki köyüne sılcıbıta.
Yeğeniz kalabalık ettirin kutanı. Dostan solunda. Öğrenip seriye. Uğur turu görsen. Elbak mükürkenler. Ölümler sütüler tükenle gekiyle taksana dağıl. Bandırı, Seveskoy'da rahatlıktan kıtta, elmeni gehen, olsa ettalı bulan, doğurttahan atastahan, öyyaheme bahan, sılcılık balan, ölü sönün bitti kaptıken. Anton doğduğu varmaklı kerimbekke ölü tüdüğü ikkatlılar sözlerin, heme bir tuspasana bular. Ötüyeken koratları, östağıqa kördöküdüler duran kağalları, tığ eliler, üyünen seligiler duran kurdukta boğulakları, Kölütes dike soğuklarını ortuktur, amari olanı. Oğlanları gözü kardeşi kutluk, neylendiler kulları töttürü, ılbıkpın, biri de cevapın. Oğuktar tutmalarıyla, onun bana korahın turalara, nır kattını olara. Oğul ulu daktar oğullar teyyelete seymektenin uyanarıdından satara. Amakin surağın çaçakpat buğla. Zallat abarpat çaçakpat bolmağına serihil bolmatak. Ölümet öz ere hüdetçedeler bolan. Egi kıyı da soğuk kıyarpın. Hızılda da soğuk olarpın. Öste oğulluk üsteğe. Oğullar eri kendini beygi öhüyüm. Kayadır ezdak şekeri sevinen kıyar kağısı ola. Михаил Михайлович Стрекаловской наградалары Ағадай Дусерейдің бастықты стебернің ордена Германияны көйі иін мәтел Варшаваны басқалауын иін мәтел Иосиф Виссарионович Сталинтан мақтал сұру Silbi türdüler kümmüt sirdigar barcan Allah bir de beriller ol kündü tügen elbet üye bit
Siribi tursunam karana hampatin kıra kıyağa bihikel betün tuhugar ehigi canlar tuhurun bari küskütün urun kaz bir dibitin kün kübeyye günü körderen bebeyden iter uygu bıyanga uhun üyege olaruan oğa töretven an doydum canlara bağarar sirbi tursunam karana hampatin kıra kıyağa bihikel betün tuhugar ehigi canlar tuhuron bari küskütün uron ehigi canlar tuhuron bari küskütün uron.
kalbida o seni kalbida o seni Kesin bana gülen, Oğuz Han'dan yürüdüm, Mehmet Talatılar, Dönke 904'den hafta sonundan, Dönke 904'den hava sol, aksın yedigen diyeni, Bolga aktarından, ilişmeyiktirinin ürünleveti. Oradan Dönke 904'den 994'den vuruyor, bir kasadılar, evli şeyden anlamadı. Manda 4 sığınırlar bana, ağırtiyarın oyaman dağılının, yedigen nitlerin Moskos ayet hoca üründü dedi. Dönke 909 sınıftan, Dönke 910 sınıfta diyeli. Başkan Kokboğuz, Ondan Kokboğuz'un doğal bilelikleri partiyle tepki sekreterinin tarafında tutar. Ondan sonra onların çalışamadığını sorduğunu presidentin bilgilerdir. Mantan uğrayan bana piyasaya taksa partiyeli, oyunun ayeti vatine cismini bilgilerdir. Altın 9 sınıfta piyasaya taksan bana sayın Sakboskot Tağım, kığıt yüylekten sintekidir. Gelin Suriye'de
санатаққа ынырыдды әдір. Жон қадуаттара, жұлулара, сәрі даланы бар оғыннақтара. Бұл бүгінгі бейгі сырдық жоллақ олық бұд ехін, қорсынлық кіргіған олықтырын олық ұздақтара. Ол ехін әтәбі сүйірбе мөліен сүрақ тәппәт болдыға, сүйірбе мөліен олық сұллығыда, кәлеркен құрдатты ұдыллығыда, кәлер олық әчәйіне ұлдыда. Ен ойду көңілген селен арға кіргістігін, көйі үлдік өргейін бұдақтан ағысығыдыр. Күз доғығы бәһән күшті қарайы болар. Қосылық келсіген көріға артығы ашқыды. Михаил Михайлович бойбой сол тұғады. Бардаттығын сұлқаға кімен кейлеген сылжымда. Он ағыз ұқтары атақаға тұттымда. Тері ұстада бес түгіл аранне болдыда. Бейті бәрттіға еткен еме ден алаңға сылжымда. Кыргызбыз деддері. Орел қора Курской тоғай. Белоруссия. Барановичи Осиповичи. Бу Нарев Сарарышты. Әм қорсын сүреген сыналан, төс күн қыз нәмі кергетер. Өсседі күйігін бәлетен, үгіз нағарада кергетер. Михаил Михайлович Стрекаловскай нағарадалара, боевой қыз нәмі ордена. Ағадай дүсәрейден астығы степене ордена. Германияны күйін медаль. Варшаваны басқаларының медаль. Иосиф Виссарионович Сталиндан мақтау сұрып. Саха АССР Верховный Советин Президиумын почетной грамоталара. Қарақ бұтырға, олы бұл сене толқыда, ол сәри ор бұтарда, қостанан көллер елер, сүрәдер сүргі тастары, үйімді күнақы билендер. Gelin süter bitirdira, oğudun mecid bitirdira. Kıdırlar kulay oğulur, kıdırlar sığılan oğulur. Ol seni olur bu yayda, koskolar. Can kalırdan edere, ulakan kıyılahtara, serige var bıttara, ülehi dili bilbet bolduda. Ercan ületin cahtallar, kırcağatlar, oskolu olara sol bulbustara. Anuaha ebi, tut kuran turan. İti bir yemeğe, bayanlay налогтары төлеуге, общественный шөйлі, зыл тахарырға, ulakan ырахаттар бескәбеттері. Bu ırahan kemlerge nehiliyet oloqtağıqtara, kalkostağıqtar, barı küçlerin uaqtarın, öydürün tanaların tümen, barıta fronga, barıtın kıyı tuğugar gendibiğinden salaytaran, yulurdağıqtık, oqsulağıqtık, ülelebittere. Bilgerin kurduk seri yıllarıdır. Uğuz oldan balık buldum bulanın. Aharat olurum, saha asısı ısnamedin. Ağız tögül ılbıda. Önör nehiriyege balıktağ köllerdağ boğulan. Bulakan gısudarstünne soltalağ üleğe. Aktivne kıskırttan beretin biller kıladın, biller biter. Önör ebediger, örüz balıkın buldan tuğağın, oloqton muda. İki kolhoz, bildi balık, buldur, gısudarstünne brigadilerin teribide. День Победы!
каков был от нас далек, как в костре потухшем талял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день победы. Дорого права, зеленую искать это рано. Михаил Михайлович келбеннен үлегінен нағарадылара. Владимир Ильич Ленин төрөбүтө сүйс сылыгар, уанна үлеға келбенінен медаллер. Саха СССР Верховный Президиумун 2 почетный грамоталара. президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, присвоить посмертно звание Героя Российской Федерации Стрекаловскому Михаилу Михайловичу. 1996 год. Дедушкой и бабушкой называют 35 внуков. Михаил Михайлович скончался 28 июня 1989 года от последствий ран, полученных в годы войны. Сегодня, в канун светлого праздника, праздника со слезами на глазах, сединой на висках, праздника Великой Победы, мне выпала почетная миссия вручения золотой звезды Героя Российской Федерации вдове Михаила Михайловича Александре Михайловне Копылиной. Вручая эту высокую награду, я считаю ее данью перед светлой памятью воинов-якутян в Великой Отечественной войне, где каждый второй из призванных от Республики Саха сложил головы на поле брани за свободу и независимость Родины, Федерации, правительства Республики Саха-Якутия, и от себя лично разрешите вас и ваших детей, внуков, горячо и сердечно поздравить с присвоением вашему супругу, отцу и деду Михаилу Михайловичу звания Героя Российской Федерации, первому из якутян, и пожелать вам и вашим детям, внукам счастья, здоровья и благополучия.
Улускай үрүнкүн курутун сыжайты роқтун, олоққы тунурал оз кулан болохтун, курук эйлэх ырас қаллан, уғын жоллақ олоққы тугары сыжайты роқтун, уруй болдун улу олоқ, тускул болдун жоллақ олоқ. Манан өйдүйбүт сүгүребит мақтана бүтен, Улускай фестиваль жүргүрүбүтүн, сүгүрбүтүн көңүллен. Жоллақ саргылақ болуң, күнді тоғыттар, анығыз көпсер қадері.